abafundisi bonke nabafundisi obaba omama izintombi zesizwe Sunday School likwelihle igama lenkosi yethu Jesu. Ngiyanibingelela lokho abazalwane uJesu Kristu inkosi. Bazalwane ngiyacela nje sivuleni inkonzo yethu ngicela number 60 emva kwalokho bese sicela ubabodla kude asivulele inkonzo yomthandazo. Engimele mnandi Let's
namhlanje ntambama siphambi kwakho akukho okufihlekile kithi kuwe wena uNkulunkulu okwazi ukuhlolisisa izindlo zenhliziyo uthe uyedlula uphenya amathe onyawo namhlanje silethele lezo nhliziyo kuwe ukuba uyihlolisise uyiphenyisise ngoba uthe wena inhliziyo yomuntu imbi Moya Ngcwele sinikela leyo nhliziyo kuwe embi ukuba ulethe umlilo wezwi lakho kuyo ivume namhlanje ukuthi uJesu Kristu uyinkosi Baba wethu ongcwele usazokhuluma ngezwi lakho kithi khuluma lokho okufiswa nguwe ukuze wehlule ingqondo zethu kanye nonembeza Moya Ngcwele siphambi kwakho namhlanje ntambama sihlole ngoba siyafisa ukuza kuwe kodwa umubi umile phambi kweinhliziyo zabantu kodwa wena uNkulunkulu wethu owamisa ilanga wavululwa siyakhona namhlanje ntambama ukuthi uzolivula lolu lwandle olusenhliziyweni umiselele ilanga elisenhliziyweni ukuze impi yakho inqobe Baba wethu ongcwele gcobisi lakho nobufakazi babantwana bakho yonke inkonzo eqhubekayo sinikele esandleni sakho Baba wethu ongcwele uvuse ishosha zikamoya ngezwi lakho namhlanje ntambama egameni lika Kristu Jesu inkosi yethu uJesu Kristu inkosi Mnikathi ngaphansi kwebrecha sinaphakathi nenkonkonjovu engaphansi kwalo mama lobateshumela Jesu Kristu inkosi bazalwane kufishane kakhulu engikuzelela ngaphambili bazalwane kuthiwa angiqondise lolu hlelo la ntambama nje egcineni enkonzweni yokugcina kushiwo njalo bazalwane siku item lapha number 1 inkonzo yobufakazi kuthiwa laphana bawu-10 abazofakaza banikezwa u5 minutes umuntu emunye bazalwane uthe ubaba kade ekhulumene ngaphambili ukhuluma ukuthi mawula entabeni indlu kaJehova yabonelelwa isikhathi siyagcina shuthi mangabe umuntu mawuzohlulwa isikhathi shuthi uzobungakabi khona entabeni indlu kaJehova yabonelelwa siyacela bazalwane asinayo isayini yokumisa mawusudlula esikhathini osinqumile sicela nje ilona lonke ukukholwa athembeke esikhathini isukume ngeculoleni kwabazalwane nime nonke la no10 bese umuntu emunye athathe u5 minutes kuJesu Kristu inkosi sisacela ukulungisa kancane nje ngiyaxolisa kancane